भिडिअ जाय जाय हाग्रामा सारखौ मोजां मोनो आरो जाय जाय गाज्रि मोनो बेफोरनि थाखायबो मोजां मोनग्राफ्रा मोजां मोनबाय गाज्रि मोनग्राया बिसोरबो नायदो आरोखि रायजोफोर दिनै सार मा स्किम लाबोदों मा रानना होदों रायजोफोरनो जागायजेनबाय गाव जे बुंदों बेखौ मावनो हाबाफारि लाजेनबाय सारा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुगोन रायजोफोरनो माखासे स्किमखौ होजेनबाय आरो बिथाङा बुंदों फैसा थाखा फैसानिबो जेबो प्रब्लेम गैया गोजौ लेभेलाव रायज्लायबाय जेसे हायो रायजोफोरनो सुबिदाखौ होगोन आरोखि बिथाङा बेनो जाबाय रायजोफोरा दैजों दाबो एसे माबानांगोन आरोखि एसे टाइम नांगोन माखासे स्किमफोरखौ लाबोनो ओंखायनो दैजों रायजोफोरा एसे दैजों हमनानै माबाबानो जाबाय नोंसोर नांला बंसा बिदिनो सोरबा सोरबाथ' रागा जोंग्राबो थायो बिसोरखौ बुंनो सानदों आं नांला बंसा बुंनो नाङा दैजों हम आरोखि एसे टाइमाथ' लाखायो बावाखै सरकार जानाया बानायनाया माखासे बुस्थुफोरखौ लाबोफिननो आरो मोजाङै बेलेन्स खालामनो थाखाय एसे टाइम नांगोन आरोखि रायजोफोर बिनि थाखाय दैजों हमबानो जाबाय आरो बिथांनि स्पिचखौ नायबानो जाबाय नोंसोर बुंनायफोरखौ मा स्किम लाबोगोन आरो जेबो सिन्था जाना होनदों इयुथ्सफोरनिफ्राय इयुथ्सफोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय मा नांगौ बेफोरखौबो बिथाङा होगोन आरो जोंनि बैसो जानाय आबै आबौ बिसोरनोबो माखासे स्किम होगोन आरो गोबां रायजो राजाफोरनोबो माखासे राङारि अनसुंथाइ स्किमफोरखौ बयनोबो होगोन आरोखि बिथाङा नैबेनि स्पिचनि गेजेरजों मा बुंलांगोन नोंसोर नायदो नायना बुजिदो आरो जाय जाय मोजां मोनो आरो जाय जाय मोजां मोना कमेन्ट मोनसे रायजोफोर भिडिअ एसेनोसै शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामदो रायजोफोरखौ साबस्क्राइब distribution of অসমৰ সমষ্টি ৱাইজত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত LSC ৱাইজত আগৰ বাকী থকা পুৰণা যিটো CMAY যিটো ঘৰ যিটো আজি বেনিফিচিয়াৰীসকলক ঘৰ বিতৰণ কৰাৰ যিটো সভা এইটো আমাৰ CM ডাঙৰীয়াই পলাশবাৰী বা বকত উপস্থিত থাকি চেণ্ট্ৰেলি অপেনিং কৰি দিলে আৰু আমি গোসাইগাঁও LSC হিচাপে আমি এই LSC ভিতৰত যিখিনি বেনিফিচিয়াৰী আছে সিহঁতৰ কাৰণে আমি মুকলি কৰিবৰ কাৰণে আমাক দায়িত্ব দিছে অসম চৰকাৰে হিচাপত মই আহি পেলাই এই কাৰ্যসূচীটো উদ্বোধন কৰি দিছোঁ অসম চৰকাৰৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগত বহুত আঁচনি আছে আপোনালোকে শুনিছে মুঠতে ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে যিখিনি গৰীব দুখীয়াসকলৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি লৈ পেলাই কাম কৰি আছে এইটো আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা যে অসমবাসী ৰাইজে নিশ্চয় সন্তুষ্ট চৰকাৰে যিখিনি দায়িত্ব লৈ পেলাই কাম কৰি আছে তো আমাৰ BTC অঞ্চলতো আমাৰ দুখীয়াসকলে বা BTC বাসী ৰাইজে খুব সুখী আজিৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম এইটো 15টা সমষ্টিত যিটো প্ৰগ্ৰাম হৈছে সেইটো লৈ তো অহা 12 তাৰিখত কোকৰাঝাৰ জিলা হিচাপে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আহিব অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰীসকলক মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱা মুঠতে বহুত প্ৰগ্ৰাম আছে এই ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত এইটো পইচাৰ কোনো কথাই অহা নাই CM ডাঙৰীয়া অলৰেডি কৈছে যে যিসকলে বেনিফিচিয়াৰীৰ ওপৰত পইচা লৈ পেলাই ঘৰ বনোৱাৰ যেটো প্ৰচেষ্টা চলাব এইসকলৰ ওপৰত অফিচিয়েলি পানিশমেণ্টটো থাকিবই আৰু আমিও ল'ম অকল CM ডাঙৰীয়া নহয় BTC অঞ্চলত আমি চাম কথা সেইটোৱেই